Smatram da svi ljudi imaju talenat za nešto. Ali neki moji prijatelji nikada nisu pokazali svoj talenat. Obično ih je stid i imaju problem da pokažu osjećaje. Zbog stida osjećaju veliki pritisak. Zatvaraju se u sebe i gube samopouzdanje. Zbog toga ostaju zarobljeni u svom svijetu, gube vjeru u sebe i prave nevidljive granice. Vrlo često nam se samo čini da te granice postoje. I sve što treba da uradimo je da skupimo dovoljno hrabrosti i savladamo svoj strah.